Security lines, dear X-ray machine. Pretend you don't know me so well. I won't tell if you lie. Cry, cause your drought's been brought up. Drinking cause you're looking so good in your Starbucks cup. I complain for the company that I keep. The windows for sleeping rearranged. Well, I'm nobody. Well, who's laughing now? I'm leaving your town again. And I'm over the ground that you've been spinning. And I'm up in the air. Said, baby, hell yeah. Well, honey, I can see your house from here. If the plane goes down, damn. Well, I remember where the love was found. If the plane goes down, damn, I should be so lucky. Even only 24 hours under your touch. You know I need you so much. I cannot wait to call you and tell you that I landed somewhere, and hand you a square of the airport, and walk you through the maze of the map that I'm gazing at, gracefully unnamed and feeling guilty for the luck and the look that you gave me. You make me somebody. Oh, nobody knows me. Not even me can see it yet. I bet I'm leaving your town again. And I'm over the ground that you've been spinning, and I'm up in the air. Said, baby, hell yeah. Oh, honey, I can see your house from here. If the plane goes down, damn, I remember where the love was found. If the plane goes down, damn. Tear me open and supposedly you could crawl right through me. Taste these teeth, please, and undress me from the sweaters. Better hurry, cause I'm heating upward bound now. Oh, maybe I'll build my house on your cloud. Here I'm tumbling for you, stumbling through the work that I have to do. Don't mean to harm you. Imali ste prilike da vidite Dražena Horvatića, čestitam. Dobro večer, hvala. Reci mi koliko dugo se ti baviš pole dance-om i gde? Skoro 2 godine u Aerial Artsu. Jesi se bavio nečim drugim prije pola i kako si saznao uopšte za ovaj sport? Pa vidite da mašam mnogo glavom dok igram. To je latino uglavnom. Kako si saznao za pol? Pa smarao sam svoje drugarice da mi nađu studiju gde će da puste muškarce. I onda sam tražio neko vreme i našao na kraju. I reci mi nešto o svojoj koreografiji. Koja je tema, kako si se odlučio na nju i šta te je inspirisalo? Koreografija je posvećena mom omiljenom pevaču.
A večeras je posvećujem osobi koja igra posle mene, pošto mi mnogo znači u životu trenutno kao prijatelj, sestra, vidjet ćemo u kom smislu. Radimo mnogo stvari zajedno i pomogao mi je kroz mnoge periode u mom životu u posljednje vreme koji su bili prilično teški, tako da ovo je bilo za njega. Kad smo kod teških stvari, sve ovo što si ti izveo izgledalo prilično teško, tako da svaka čast. Kada bi mogao da budeš kao neko ko je poznat na svetskoj pol sceni, ko bi to bio? Pa ja bih volao da budem fleksibilan kao Paulina, ako je to moguće, ali... Yeah, I would love to be as flexible as Paulina is, but I'm guessing that's never gonna happen, and she's counting the points, so I can't actually be a suck up at the moment, right? Šta ti se ne sviđa kod pole dance-a? Pa ne sviđa mi se predrasuda, to znamo svi. Mislim, vi koji ste došli, tu ste da podržite, ali valjda nas je mnogo više onih, nadam se da će jednog dana biti mnogo više onih koji će hteti ovo da, barem dođu da gledaju, ne moraju sad da ga nešto koju u zvezde i tako to. Šta bi rekao nekome ko razmišlja da li da se odluči za pole dance? Već sam rekao u intervju koji je radio Poleograf, koji piše naša divna, Ivana Ivković, košta... Hvala Ivana. Košta i boli. Mislim, to znate ako ste tu došli da vidite nekog prijatelja ili nešto drugo. Puni smo modrica koje sakrivamo na raznorazne načine. Devojke haljinama, muškarci opet haljinama ponekad. Osjećam se kao na predsjedničkoj debati kada kao treba da iskažem sve svoje vrline. Smeška se i maši. A reci mi koji element bi najviše voleo da možeš da uradiš? Starfish, ali ga radimo s pomoć prijatelja.